Jalupogai mar UDA Kithure Kindiki osingo ne jokanyo kod johera magi ni welo mag duond burano idhi time yo maratero motelo ne yiero mag kombe masani odong' nono. Kindiki mano lose limbe mare kaunti ma Baringo dok ne chenro mag dongruok ma jotelo mag Kenya Kwanza osebedo kayalo ka giluwore gwenge ma Thurkae. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Kaka yorkiero kiond kuma debedi chama mar UDA motelo ne welo mag yudo tiko mag chopo e debe ni yiero madundo mag kombe man thuolo. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ma en jalupogai mar UDA olero ni jokanyo mag UDA dhi timo ratiro e yudo tiko motelo ne yiero madundo. Na wakati senator mtachagua make sure muchague chama ya UDA. Ama namna gani? Ama kuna mpango ya kando? Nyinyi mutatusaidia members wa UDA. We will do free and fair nominations. Kindiki kod jotelo mamoko ma Kenya Kwanza molose limbe margi jiwo sirne mine e gwenge mar Kabaratonjo e kaunti ma Baringo. Bende odok ne chenro masani apisa mag sirikal e kod jotelo moyier e timo mag dongruok e pachoka. Mano midendo ni empowerment programs. Mamoko kuom josiasa osebedo kaseyo. Kindiki onyero jogo makwedo chenro nogo. Kuna watu wanaongea mambo ya uongo huko nje. Sisi hii pesa ambayo tunasaidia vikundi sio pesa ya kugawanya watu waende kununua kitenge. Akina mama waende kununua kitenge. Hii ni pesa ya biashara. Si mambo ya kusaidia akina mama kwa biashara. Na wanasaidiwa kupitia vikundi. Na tutakuja pia kwa mambo ya vijana baadaye. Na mambo ya wazee pia wako na vikundi vyao. Because we want everybody to be empowered. Sio pesa ya kugawanya na kukula mikate huko kwa maduka na kunywa soda. Na mimi, Your Excellency, nimelete pesa. Yes. Na nasikia wengine wanaenda kotini ati kusimamisha program hii. Program ya kusaidia kina mama. Washindwe ama wasishindwe. Hii mimi natoa sini yangu. Yes. Wanatakia nini pesa yangu? Wanatakia nini pesa ya deputy? Jaod bura ma Baringo Central Joshua Kandie bende otiyo kod thuolo no mar seyo jatend riwruoge mag okinde pachoka LSK e wi mano ma owacho ni okindego osebedo ka dok ne jogo ma duodo sirikal mondo kik ta chenro mage e yo makare. Na kuna lawyers wawili ama judges wawili, mtu akifanya makosa anawachiliwa akifanya makosa mbaya. Mimi niko tayari kupatia hawa scholarship. Mmoja aende US mwaka mmoja, mwingine aende Germany mwaka mmoja, mwingine nipeleke Japan mwaka mmoja, waone vile dunia iko, kwa sababu dunia hii hapana cheza. Kwa hivyo tunaambia wanatuzunguka kwa fitina, wachaneni na sisi bana. Nyinyi mpige kelele, muandike magazeti, muende kotini, empowerment haiwezi kusimama. Tutafanya kabisa, because bottom up ni ahadi ambayo tulipeana katika serikali yetu ya Kenya Kwanza. Na tulisema tutainua watu. Tulisema tutapambana na umaskini. Wakati unapambana na janga lolote, huwezi kutuchagulia silaha ati tutapambana. Tutatumia yote ya serikali na hata empowerment pia. Bora umaskini iondoke, ama iko shida gani? Walter Nyambaga, Ramogi TV.